Nkosi ngiyabonga. Ngiyabonga bazalwane. Ngiyacela sitawufunza lendlela Nkosi namhlanje. Ngafishane bazalwane. Ngizabalenze nje ngathi ngiyacela lokho asifunzela ngathi sizothoya kamnandi lapha. Makhosi ekuqala chapter 3 verse 16. Uyilapha ku sifiso mani. Indzaba le neyaphi futhi lapha ku verse 27. Noma lithi nje what sizoyilalela asixoxele indzaba lapha eNkosi. Haleluya. Ngicela bazofuna ukusifundela. Makhosi ekuqala Chapter 3 verse 17 verse 16. Emakhosi ekuqala chapter 3 from verse 16. Ingwadla letimbili ithetha enkosini. Efike eteme embi kwayo. Lenye yedwa yathi Nkosi yami, lo mfati lona sihlala naye endlini yinye. Bengibeleke umntwana naye akhona sihlala naye. Kuphela amalanga lamathathu lo wami ngimbelekile. Naye wathi uyabeleka. Besobabili lapha endlini. Kude lomunye la bekhona. Bekungithi sobabili kuphela. Kuthi lebusuku lendvodzana yalo mfati yafa. Ngobusuku walaleti kwayo. Ubese kuyavuka ekhathini ebusuku wathatha le yami indvodzana. Lapha eceleni kwami ngesikhathi mina nekade yakho ngisahlumekile. Wambeka esifubeni sakhe wathatha lo wakhe lofile wambeka esifubeni sami. Ngithi ngiyavuka ekuseni ngifuna ukumunyisa umntanami. Ngakhanza afile. Kodwa ngithi ngiyambukisisa nasekusile sekukhanya. Ngabona ukuthi akusile wamele ubelekile. Lona lomunye umfati wathi cha, yena lephila indvodzana yami. Yena lefile yakho. Kodwa lo mfati wekuqala waqinisa wathi cha, yena lefile yakho. Yena lephila yami. Ngakho baphinzilitana kanjalo ke ngomkhosi. Inkosi yathi lona uthi indvodzana yami yena lephila yakho yena lefile. Kanjalo nalo umyena ukuthi cha indvodzana yakho ifile yena lephila yami. Ngakho ke inkosi yathi lethani inkemba. Nembala baletha inkemba enkosini. Yasikhipha umyalo yathi seketani lo mfana lophila kwekhathi. Ninike lona lo munye ucedu lwangenhlanye. Nalona lo munye nimnike ucedu lwangenhlanye. Lo mfana lo umnikatwa lo mfana wafikelwa ngumhelo ngenxa lomfana wakhe. Wakhuluma enkosini wathi ngiyacela Nkosi yami. Manje salumnika yena lo mfana lophilayo ungambulali. Kodwa nolomnye wathi akubede lokuthatha ngokithi sobabili mhlahlele nekhathi. Ngabo inkosi yaseyikhipha isibhebo sayo yathi thathani umntwana lophilako nimnike lo mfati wekuqala ningambulali ngoba nguye unina walomfanyana. Haleluya. Siyabonga baba Jehova, siyabonga live lakho leliphileleli. Ngalo siyaphila, ngalo sibeda ukukhanya. Ngalo Nkosi siyaxoliswa ngowakhona namhlanje. Kuseni Nkosi ngiyathandaza. Mane nathi Nkosi sibukele sesibusiso selive lakho. Shidona vini lakho wathi bekuhlanganyele kwethu noma ngabe sibangakhi munye babili wena bese ubakhona phakathi kwethu. Siyakholelwa Nkosi ukuthi ukhona phakathi kwethu futhi kunenjongo lofuna kuyifeza ukuhlanganyela kwethu namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Yehla Nkosi, yehlisa Nkosi live lakho phakathi kwethu. Khuluma kuphila, khuluma Nkosi insinziso, khuluma namandla wona namhlanje ngathi azame sesifunde, khuluma sile Nkosi siyahlala siyakuthobela konke. Thatha indzawo monqwele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Mshale ntanda ufuzeka. Prophet. Praise God. Indzaba lesiyadiko bazalwane ngoSolomoni lilithi libhebosi kwakuyinkosi lebeyinhlakanipho. Praise God. Ngifuna nje ukuthi ngafishane nje ngeke kube ngudze sitawukhuluma nje mhlawumbe leting 4 leting 5 namhlanje lengajabula ukuthi ngamunye nami bekhona nje mhlawumbe kunye lo kungakhona ukuthi ukubambe kanti nje ngifuna ukuthi lesitawukhulumela phasako bazona ukuthi ungavumeli lutho lume embi kwakho ukuthi ubonane neNkosi. Haleluya. Ungavumeli lutho lume embi kwakho ukuthi ume phambi kweNkosi. Igama leNkosi malibonga. Lana bazalwane sithola
labo makela ababili live lenkosi libeka kahle lithi kutholakala tingwadla letimbili awusithi tingwadla yazi kama siyesabeka tingwadla esontweni liyesabeka ukuthi tingwadla letimbili and ngiyacabanga lokuthi kuthiwe tingwadla letimbili but letingwadla letimbili litholakala lapha sethine bantwana kodwa noma kuba ama prostitutes ibhizinisi yawo ukuthi ingamtholi umntwana yaze iprostitute yathola umntwana kusho ukuthi ibhizinisi seyiwile but lapha sithola lama uyabona ukuthi kuyaphambana nabo lokuthi bathengisana intimba but sebatholakala banebantwana kusho ukuthi kukhona lokungakahambi kahle in the line of business yabo haleluya lokusho ukuthi base bakhazakala babela noma babhizi ngalababhizi ngabo akusiyo into lebebabithele ukuthi babe ngiyo ngoba phela eBhayibheli liyashicilela noma livumelana nale business lebebayenda ngabe akubekwa ukuthi ingwadla bese kubekwa abantwana but lokubekwa ukuthi ma prostitute bese kuthiwa banebantwana there is failure in between because umuntu uma ngabe abhizi ngento la ngabitelwa kuyo noma uNkulunkulu la ngamgqobele ukuthi ayende there's something bese kuhamba wrong. So these two women bahamba bayatiphilisa base bayatiwa endzaweni lenzene live lenkosi noma base bayabhala umbhali ubabita ngaligama lekukhulu ukuthi kuba ubita ngalo ngenxa yokuthi they are busy with something they're not supposed to be busy with. Bakhona abantu mhlawumbe bakhona phakathi kwethu lokukhanza ubhizi na something but awukagotshelwa bona awukabitelwa bona ingako there's always something that goes wrong. Yawuhlala khona ngoba uzibazalwane umuntu nemuntu kumele ukuthi azame ngato zonke indlela ukuthi akhave noma embulelele ukuthi mina Nkosi ungibitele ini emhlabeni. So that you may be able to be busy and a purpose yakho emhlabeni so that utawubaqala noma utawubadi lokuhambi kahle. Hallelujah. So provoke namhlanje ukuthi each and every one of you, each and every one of us here asibuke ukuthi lokhu lebhizi ngabo lokhu lenkwendabo lokhu lenvuka ukhemalanga sebaze bangilemelishile noma bangibita ngabo ingabe ngiko ilenkosi lokumbitele bona noma samala denya ukhanza lokhu lokumbitele bona nabangibita ngabo sekukhazakala kunefela kulongenkwendabo. There was failure. Waba khona kuhluleka kulabo sisi lababili ngoba bakhanda sebaconceive. The prostitute is not supposed to conceive. The prostitute is not supposed to have a child. I'm just ngifuna nje lokuthi sengistretch lokuqonda wena. Ningawubuka mhlawumbe ukuthi I'm a prostitute, but how a prostitute in the line of business of prostitution is not supposed to nganyela atkanze amakhona kuvukela yokwayisa. But because bangabitelwa ukwayiza wase bakhona lokuhamba wrong. Now kuba kahle now wathatha uhlatiye kahle lokukhomba ukuthi uNkulunkulu ababitele njengekwesidalo sakhe as a woman to bear children. That is why he had to manifest. No matter busy, never busy corner. No matter busy, never busy ngabo. Yes, yeah, manifest. No, neither you are called to be women. We are called to be child bearers. No matter busy, I don't say as food is in the body of father, but in the Bible, message yet is what day. Hallelujah. Number 2. Kunekwenteka ukuthi lokho busy ngabo. It's something lengakhulumeke. Something lengakhona manje nekuyisho. Mhlawumbe niso abamakhonjo ngehloko. Mhlawumbe kuyintfo lehlazo. But ubusy ngabo. Funa ukuthi namhlanje emini bazalwane ukuthi kungenteka ekuphileni kwakho uhambe kwaba netimo letikufake etigabeni dekwenta tintfo longathanzi nawo uassociate nabo but don't let those situation abesayakuvimbela ukuthi makufika ithuba lokuthi uyobonana nenkosi uyoma phambi kwenkosi
akuvimbeli yomaphambi kwenkosi. Buka labo mangena ababili onangabuka bona thina sesithathe sibuyise inawa lokha ngokuthi angeke umuntu lobitwa ngale ntho lena umkhandiseke phambi kwenkosi ngisho inkosi mina emswati wesithathu. Kungaba liqilo bamkhweshisa angeke azafike nje nathutane mhlambe umanga lomatiko ngaloko kuthi cha phela ubhizi ngananga ubani uyathola ukuthi uphisa kanjani angeke azange sonke lethutane nenkosi bathi ngenxa yokuthi uNkulunkulu uba necebo lakhe abazami labo manje laba bathi thina sikafanele kufike enkosini noma ethaba ukuthi lesibabidwa ngokuthi ama-prostitute i-society seyibalebelishile njengawe mhlawumbe ukhulula sebakulebelishe ngabo labakubita ngabo lusabele kukukhuluma njengoba nathi sisabele ukulibita le gama uyasabela ukulibita bathi angavumeli lokho kukuvimbele ukuthi uyoma ubukane nenkosi ubhekane nenkosi because each and every one of us has got an appointment to see the king, to meet the king, to present our case before the king. Singavumi bazalwane. Umhlaba ephileni kwethu, umhlaba uyenda ukuthi sithi kanti sesingasafanele kubidwa ukuthi sibantwana bakaNkulunkulu. Noma umhlaba wenda ukuthi ukhanze wena sowungasafanele nje nekuya esontweni, sowungasafanele nekusho ukuthi bazalwane uNkulunkulu wangidele umuntu, nokusho ukuthi bazalwane mina ngiyema phambi kwenu ngithi chaze because lengikwenako noma lenqadi ngako akuvumi la ngaphakathi kumnikete emahlombe lamakhulu bathi musa kuvuma ukuthi ungabonani nenkosi. Hallelujah. Mhlaba wapita ngalokupita ngako bathi inkosi nawufika phambi kwayo yona iyathi itakujustify ngempita ijustice itayenda ngendlela lefanele. Praise God. Yathi ukuthi whatever you are busy with but inkosi ikulinzile ikumele ukuthi sebabitile ngemagama ukuthi sowube busy ngezinto ezingalunganga but inkosi ikumele live lenkosi libela sobala ukuthi ngenyelanga wonke umuntu uyawuma phambi kwenkosi atilanze ngalakwelinye. Lithi labanye bayathi inkosi naseyikhulumile naseyinkosi seyijustice noma seyiphasile ijustice yayo seyehlulele labanye bayasho bathi kuhlulela kwakho kulungile kude loyawushwabula bazalwane kude loyawuhamba athi hawu le nkosi yabo le wonke uma sehlulele uNkulunkulu uma sashito ukuthi wena uyinqekulembi nalevilaphabo naleyingakwentanga lemathambo yokwenda emhlabeni kude loyathi angiyivwa lento leshiwo kule nkosi wonke umuntu uyathi nqekulela lehlulela kahle musa kuvuma namhlanje ukuthi ube busy nezinto letidakwenda ukuthi uNkulunkulu akhulu nagama lakho uNkulunkulu bazalwane ufisile uNkulunkulu ufisa ukuthi nasibonke abantu bangasinziswa nasibonke abantu bangabuyisana naye nasibonke bonke abantu bangakholwa nasibonke abantu bangabeka ithemba lapho kuye ingabo wakhulula indvodana yakhe wayiletha emhlabeni ngoba asabona ukuthi umuntu sowupheshelele naye akasekho kule njongo yakhe namdalele yona wasewakha indlela yokubuyisana nemuntu ngakuzebesela icebo laNkulunkulu lalakha lekubuyisana musa kunzebesela buyisana nemdalo wakho buyisana nenkosi yakha i-appointment nenkosi ubonane nayo musa kuvuma timo noma ngabe kuyini lo sewukhulekiko bese kuwena ukuthi ngelanga mawubonana nenkosi ifike kwehlulele ithi angikwadi le nkosi isho njalo lithi njengenamanye abathumbatana kalishumi lithi yawuthi uyafika lomunye ithi inkosi umnyango sowuvaliwe angikwadi kuyela la usebenzela khona funa namhlanje mina nje bazalwane ukuthi nathi namuye ngamunye abengazinda noma atithathe lesithombe sakhe sithombe mkhondro ingondro yakhe seyimbeke on the last day noma ngesuku lemgwebo ngesuku lekwehlulelwa ngokuthi ngiyawuva njani mhlawumbe sengigizile sengigibele nalapha epulpit ngakhuluma bathi ukuthi waze wafika bani inkondo seyingaqhubeka ipace mhlawumbe ayikhona iqhubeka bani angekho kuyevakala nalangekho nawo asha basho bathi
umqasha wethu ubani bathi uthi nakufika isuku lokugcina ithi Nkosi angikwadi suka uyawela uzosebenza khona nabese udibuda ukuthi nabebe mahlele ubhisingane ugitsa ubhisingane uhlabelela kanti uwendala mangabe inkosi umnikati wemsebenzi athi what ngathi bowathi buda ukuthi lokhu lebhizi ngako nabe inkosi yakwadi umnikati wemsebenzi ungangagwadi lokhu lobhizi ngako usiyena kuye ngabazalwane kuye ngabatali bakho kuye ngabafundisi kuye ngayibabandla kuye ngawonke umuntu nabegqoka ugqokisa kwemzalwane bathi mangabe uNkulunkulu akakwadi lobhizi ngako malifika isuku nakufika i-judgment day angeke uNkulunkulu athi zalokumende uyothi takwadi yibo ubhizi yibo bohlabelela yebo wathenda every Sunday yebo ntombi inkonzo wohlala ukhona nalethi midweek but you are busy but obisi ngabo bengasiwona umsebenzi wami. Make sure you have the relationship with the king. Manje nebudlelwane nenkosi yakho igama lenkosi malibonga. Ngithatha lo make ke bazalwane lona lo mangwa lo phana noma ngabe lo partner noma lo mngane wakhe abembombarda ngamagama nawufunda lenzaba iyachaza lokuningi bekukhulunywa ngiluma-ke lo bekamshonele ngomphana noma bekazama ngenkulumo ngemagama lamaningi ukuthi vele lo mphana ngewami but lo ngake lo mnikati noma the real mother of the child wema emaqinisweni. Hallelujah. So ufuna kuthini manje emaqinisweni akho don't let the enemy distort because live le possibility Sathane uhamba ayosimangalela. Hallelujah. kuNkulunkulu kanti ipurpose ya Sathane yokuthi uma aya kuNkulunkulu mangabe kukhona lokwendile noma lana ngako before the king athi uyabona kule khona lapho uyabona lo mzalwane lothi ngithembile loya buka sobhizimani lapha emhlabeni no ipurpose ya Sathane ukuthi uNkulunkulu agive up engathi noma afike lapho na athi avele kudele engakwenda ngamabembazima wehluleka bathi ngifuna ukuthi namhlanje there is the truth lo uyathiko wena ukuthi uya child of God. Hallelujah. Umusakuvuma iqiniso noma umsindo ngabamnene amadlabeni ngoba Sathane uyayibanga umsindo bazalwane endlebeni tethu sibazalwane ngempilo mhlabeni lesibebhizi ngato ngema associations ethu letinengi abese ubaba umsebenzi athi njengokuthi wena njena so inene yanabala bendanako ngakho ke awusafanele musakuvuma iqiniso lempilo ukuthi wena umphana kaNkulunkulu buyisana kaNkulunkulu. Ungabezi so ulalela umsindo waSathane ungakwehluleka athi you are good for nothing. Musa kumvumela Sathane athi you are good for nothing because so long as Christ alenga isiphambanweni angabe uyitawula zabandla lakhe you still have a chance noma we are still a child of God. All what you need to do ukuthi nami mina Nkosi hlulekile emhlabeni hlulekile kwenda kahle live lakho hlulekile kuphila hlulekile ukukhuluma njengemfana kaNkulunkulu but manje ngiyathi ukuthi ngwakho mina ngiyamukele uphenduke kuye so stand for your truth manje leqiniso lithi wena wahlengwa isiphambanweni. Sathane uyazama ngathi every day Sathane uyazama kwenda umsebenzi lo wendeka isiphambanweni Jesu makafa isiphambanweni Sathane uzama just to play down ukuthi yinto nje leyendeka bekuyini bese sokumagnify tono tethu sokumagnify kuhleka kwethu sokumagnify into lesikhulumile intolo ukuthi uthinte njengoba wena uthinte nje khohlwa malethu ekhona njengoba wena ukhathakala sokulapha khohlwa malethu ekhona banye sibanenge bazalwane we are struggling with a lot of things but that does not define who we are. We are a child of God. Sibathana baNkulunkulu bazalwane. Musa kuvumela imisindo mina leqiniso ukuthi umthanda kaNkulunkulu ligama lenkosi malibonga. Labanye ngenxa yokuthi mhlawumbe kube nekhuluma abaprosecutor but kanti yalo sikhulusiphila ngesikhathi se-social media. I-social media bazalwane umuntu uyambethela i-social media umuntu uyamgqamisa kulokubi imgqamise nokwenze ngihleke ukuthi ngidambukela ngubani ngisabe nomuntu awudibana naye ukuthi nje sikholwa naye ngenxa yokuthi sewuvedekala ukuthi kunje bese Sathane sokwenda lokuhlala njalo unqenqeza lapha endlebeni tethu ukuthi batawuthini labantu but Musa
uvumela iqiniso lithi wena Jesu uphela ungumphana kaNkulunkulu nofuna ukwenze nje ukuthi ungavumeli lemsindo loyo ume phambi kwakho nekuma phambi kwenkosi anytime kubuyisana nenkosi bazalwane noma uphenduka akulimitwa iSunday. Hallelujah. Ngiyathi ukuthi religious siyesithathe ukuthi phenduka kwami nokuthi ngidektawo mana nakudatha khona bathi phenduka nokuthi ngalesikhathi urealize ukuthi usinonile usekhaya lakho urealize ukuthi yathi namhlanje angakhuluma kahle namkhulumisa abantu bani bese uyaphuma ngosinonile so uyamthinta uthi hey mfowethu ayingakhulumisa kahle nangithi so uyavuma ukuthi yathi ngiyaqolisa uyavuma uNkulunkulu uthangeni kahle so uphendukile so musa limita because ngalesi isikhathi sathane ngalesikhathi uthi wena iyawufika nini isonto ngiyawuvuma nanto sathane ngizama ukungida letinye into akubude konke lokho lokwakwenda akubude konke kohluleka kwakho kumhlambe nisaqhubeka liviki angidetetele kuthi kuyafika lesonto ukhazi ngazo seyindondela seyindunduma negala lekumele ukuthi uphenduke bathi phenduka right there immediately the Holy Spirit speaks to you athi awubendi kahle awukhulumi kahle awuhambi kahle phenduka right there uthi Holy Spirit ngiyabonga ukuthi ungikhombise bese uyavuma ukuthi Jesu nemukele ngonile ngisona Inkosi ukuthi monqwele uhlala kithi asakhulumi ngamonqwele kazalwana lesimbuka kashana sikhuluma ngamonqwele lomaphakathi kwethu emasihamba namonqwele ukhuluma ngalesikhathi uyenda nje lento. Hallelujah. Ngalesikhathi nje uwena monqwele ekhuluma athi this is wrong futhi akhombe ngendlela ukuthi hamba uvule umnyango nanguya inzethelo yakho ilapho kukolera wakho lapho ubuyisane nenkosi yakho musafuma ukuthi wena ngosathane immediately you commit something that is sinful sathane bese sokubeka lambu wakho athi wena phela nangalo uyaphesa struggling with alcohol kwendeka wathi misela wathi yabona uthola ngikuthini sengiphendukile uyeleka mfana sokuthinzile sathane bese soyaphamisa ubeka phambi kwakho lelibonza lihlazi njalo nasaphamisa bethatha wena phela unathi kube wahamba bonke lasho ukuthi hayi vuma ntorotako ngakunikeke manje ukuthi ubeke uthi nawo khama enkondweni yakho uthi nawo uthi lomqondo uthi phasi uvuye ukuthi yawe unathi. That is the work of the devil. Sebenzi wasathane kwenda lokuthi ahlale njalo aqupha nje athi phela wena lo strategisha ngabo yena uyapheka bathi makabona uNkulunkulu uthi akasibalele emaqala ethu umasivuma kuye immediately nje namvuma kuye ukuthi ngozi bese bayangehlula akabenza akaphakishi akastorishi ude le trash can ukuthi na tolo takhe ngifake lapha immediately nje uvuma sekude so. Hallelujah. Akubiti ube wathi ngayelanga umfundisi wathi siyawubangala ngayelanga ngalokuthi siba nema class ebandi nangabe nje umuntu usizaba sizaba not sizaba noma bese ngayo ngalenzaba nambe nje lo muntu is a prostitute ukuthi siyamanje ufile madodza lamanene siyamanje ukuthi nashona wendana siyawubangala ngayelanga sisafike maphakathini mhlawumbe nigadze labo ngake nabo babe nabo sisi labahle labapolishekile labashefe kahle labalipende kahle nigadze lona lowashona nithi prostitute because unethi ngakhe natibitele ukuthi belapha esibhedlela dishumayele aphethe umuntu lapha esibhedlela bathi ngala nasine record ukuthi lo yaphela sidzabo ngalilanga sifike nasengwabeni wakhe sithi siyahlabela simakhola akhambela bebanatha ngaye bathi lona wethulo question zange senibone lo tifike titsaba tithi lona besinatha naye lona bese wethu lona dipioze kanti lo muntu sosekhaya ezulwini phethuki ngani nangethi akavumi kube khona lokuma phambi kwakhe nebona inkosi yakhe. So I'm trying to
illustrate ukuthi i-repentance akusiyo into elikhulu. I-repentance akusiyo lento yokuthi sekushumayela abafundisi labakhulu, but i-repentance lento lento yokuthi monwene sowukhulumile kuwe ukhona uhlethu usemsebenzini, uhlethu use-office lakho, uhamba ngemoto la uhamba khona, uhlethu usekhaya wakhuluma moya wengcwele wathi awukho kahle, awukwenti kahle, wase uyaphenduka there and there. Sibikela phenduka futhi siyaphenduka bazalwane. Asithathi ukuthi ngenxa yokuthi sengaphendwa sengekholwa mina mhlawumbe. We repent every day because siyona we sin. Ngako Jesu uthini ngayena ukuthi asingathathi mazuthi thine sesinde konke malanga kumele ukuthi sivume, konke malanga kumele ukuthi sihlole, konke malanga kumele ukuthi sithandaze, sicele Nkosini ukuthi Nkosi sithethelele. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So bazalwane usifiso sami ukuthi lo manje lona sesifike emaphethelo. Lo manje lona wayibona inkinga. Ladibana naye washo wathi ukhona lo akasikwa. But what do we say? There is hope if I stand before the King. Akazami alwa ngalobusuku mhlawumbe bangagcina amashumi wabili labantwana. Ebewathi yakusiwa lomntwana lana alosana bayaba ngoba lo munye vele yena bekalwela ukuthi akufanane sonke sibeke bantwana. But lona what do we say? I just need an opportunity before the King. Ngidinga nje isikhathi sokuthi ime phambi kwenkosi yami. Ngiyazi inkosi yami ijasi, ngiyazi inkosi yami ukuthi ingihlulele lo mangalisako and itawuhlulela ngendlela lengiyo. So ngalesinye isikhathi bazalwane kunedimo lemele ukuthi ungadilweli ngetikhwepha takho noma ngabe uyazi ukuthi iqiniso lithi noma ngabe uyazi ukuthi unaso lesikhwepha sekulwa, but kuyafuna bese sothi I'm waiting for my King. Hallelujah. Kunetintfo la siphila khona nebantu lesiphila nawo uthole ukuthi sekunekhuluma noma sekune false accusation and uma utawusuka ume uti defend, they are more convinced ukuthi wena vele kwendile. So kunetimo lefuna ukuthi ube nehlakanipho kamonqwele ukuthi lo I just have to wait for morning. When I wait for the morning, my King uNkulunkulu utabethuya kuveta ukuthi iqiniso lithini igama lenkosi malibonga. So ekuseni bazalwane sathi ukuthi uNkulunkulu uma ifika etimeni tethu uletha kukhanya. Uma ifika etimeni tethu no matter ukuthi sibitwa ngabobani, no matter ukuthi sesi-accuse etindzaweni ema-levels langakanani kuma-quarters kanjani, but when we stand before the King ayibuki inkosi ukuthi wena wendani umhlaba uthini, but inkosi vele ethi lo wami ngiyamanje sengibuyisana naye igama lenkosi malibonga. Ngoba inkosi yethembekile and itakubuyisela lokulungwe kwakho. Hallelujah. Kunabantu mhlawumbe labalahlekelwe dintfo labatisebentele, dintfo lebetisipho empilweni yabo, dintfo lebebaphilisa ngabo abasathi bathi ngifuna namhlanje kuyisa lithemba ukuthi uNkulunkulu dinike ithuba naye and he will restore what is rightfully yours. Just give yourself time before him. Hallelujah. Dinike isikhathi ngokuthi ume phambi kwenkosi. Musabula ngalesikhathi sosemnyama, ngalesikhathi simo sisenteka, musabula ngetikhwepha takho, linsala mama wemfana ukuthi nongiyambona nomfana ukuthi akasiwami futhi ngiyazi ukuthi zakwethu uthethe umfana wakhe wambeka esifubeni sakhe azama ukuthi atothatha lo wami futhi bengingelea ngambamba ngetikhwepha ngithatha umfana wami bathi ngifuna kumela ukuthi sekufike kusa ngoba makufike kusa ukhanya utawuba nyamasokana. But sometimes uwavuma isitha usathane wasathana isikhathi uyebese uvusa imfuku lana kuwe ukuthi angeke zangibona, angeke zangadi kahle lona ngidamkhombisa, but it is not the backyard isiyo yakho ngalesikhathi kumnyama. Because Satan bazalwane ushayile, Satan ufike phansi la khona asenda sathi kana sesisiwa timbidakhe singaboni ukuthi siwa timbidakhe Satan. Ngana ufike Satan ebandleni lakhe wasusa ithuli wathi kuwe khathi ebandleni lathi ibandla lisengabone ukuthi lilo nabani lasubelana ngedibhakela lashaya nabazalwane bafika lapho asentobula
bazalwane asesesimeni. Morning is coming and light is coming. Makufika khanya Satan stafele sibone ukuthi this is the devil and we know how to fight him. Asifunze kulomaka, asifunze lo mama wemfana nokuthi kwafika lesimo lesi abekhona belanga wena nedi wakhona ukuthi kusebusuku. Nedi wakhona kulwa kahle ngoba sesebusuku but alifike ithuba lasephumeni ngakhona. Alifike ithuba lasenekhanya khona. Ibi liqiniso ndaba sobala. Nathi namhlanje bazalwane bomakhona kuba nalihlakanipho kaMongcwele. Ukuthi ubone ukuthi le mpilo akamele ngilwe nyalo. Because kule timbi lekufuna ukuthi nathisuka libunya letulu ukhona ukuthi I know this is the battle. Ngiyakuthi yimpilo futhi ngiyeva ukuthi iyashisa, ngiyeva ukuthi ithamkhulume, ngiyeva ukuthi amsuke ngeke something but not now. What man not now. Musa misukumela isengafa ukuthi ngoba sesebusuku asengabone ukuthi mali lo makufika kusa kuyawugaga nabani ukuthi who was wrong kuyawugaga ukuthi mali umfana kaNkulunkulu kuyawugaga ukuthi iqiniso limephi but wayini impimasi sosikhathe kula ipi. Hallelujah. Wathi mokola masida bafowethu wathi masida ahlale ngakithi ngasonke isikhathi awusikhombisa ukuthi because lokunene bazalwane uthola ukuthi simabobobo siningongoma mina ukuthi silwentimbi ngesikhathi esizonke sangalwi and what you must know ukuthi ngalesikhathi ulwa impi at the wrong time uyakhwesha bonke akatindathi now that's okay, because we are born in Shashati, this is no time for this battle. Skhatha yosiyeda. Uma letiyetini bazona atliwa ngetikhweba. Yabona. Letiyetini ndawo besamanje kuza. Letiyetini kudzinga ukuthi uhlale uthule ungareact ungaswaqi ungathuli but uhlale uthule bese uyambheka uNkulunkulu njenge mighty warrior lelwela abantu uhlale uthule mhlawumbe bangakupita ukuthi uligwala uyehluleka azilome asho wathi yathi wena bengakusida mina ukusolva lenkinga le but wena because wena ubambile wathi thula phela nawe uhlaliseke unganyakadi kuze ukuthi atawukhona mawungule bese uyagulwe ungamlekelele letitho ngoba kunqoba kwaNkulunkulu noma kwempi yaNkulunkulu ngalesi sikhathi wena ungakhanza ulimele but uma inqoba lo lenhlobo yena kunqoba iyanqoba abantu abanene buka phela Samson yakhumbula Samson lithi le Nkosi wafika la khona wajayiva asacela ukuthi ngisonzete mfana wami ngimele icela Inkosi ngalethi ngaleso sikhathi because it was time for ukuthi uNkulunkulu salo anqoba lithi le Nkosi nokunqoba kwakhe lanqoba ngalesikhathi awuwisale lalohola leya noma lensika leya lithi wanqoba noma wafala abaningi kakhulu kanti wababulala. So the right time for God to fight for you nalesikhathi kungasathi ukuthi nyalo impi nayinqoba ihlobo yaba inkulu bathi nalesikhathi sethulela nalesikhathi lesifuna kulwa ngaso thine nalesibona ngazo ukuthi isikhathi sethu lesi kuyavama ukuthi isikhathi sinesiphele musuku lematima endigcineka kabonakala ukuthi kunqobe bani bathi bakhiye maqobe yaNkulunkulu akude lokudabo kude nalothanda uzabo kude nalo hesitate ukuthi cha uNkulunkulu ke because uNkulunkulu akacommit nanoma ngibani ligama leNkosi manje. So namhlanje bazalwane musa kuvumela simo musa kuvumela lo lebakubita ngabo musa kuvumela mhlawumbe nawe sokuthatha ukuthi ungiko ukuvimbele ukuthi ubona neNkosi. Hallelujah. Ngiyacela simile bazalwane sihlabelele umhlabelelo ukudumisa ebuya magama asithandazele igama lekuthandazele in the name of Jesus. But nje sathandazi angikwazi ukuthi ubhekelelana
angikwati ukuthi imaphi maphi la lenzetha endlebeni yakho, angikwati ukuthi ekhaya kini sebakukhanza ubani, angikwati ukuthi la usebenza khona mhlambeni ukhona lokuke wakwenda and wahlale kubekwa before you ukuthi phela wena wendani, but namhlanje funa ukuthi musakuvumela lokho, musakuvumela lesimo leso ukuthi sikuvimbele ukuthi ugcine ubone nenkosi yakho. Ibabalisiwe ezulwini. Social media umuntu uyamgqamisa kulokubi, imgqamise nokwenze ngihlekele ukuthi ngidambukela ngubani, ngisabe nomuntu awudibana naye ukuthi nje sikholwa naye ngenxa yokuthi sewuvedekala ukuthi kunje. Bese sathane sokwenta lokuhlala njalo unqenqeza la indlebeni tethu ukuthi batawuthi ngabantu bathi musa kuvumela iqiniso lithi wena Jesu uphela. Umphana kaNkulunkulu. Nofuna ukwena nje ukuthi ungavumeli lemsindo loyo ume phambi kwakho nekuma phambi kwenkosi. Anytime kubuyisana nenkosi bazalwane noma kuphenduka akulimitwa iSunday. Hallelujah. Ngiyathi ukuthi religious siyesithathe ukuthi kuphenduka kwami lokuthi ngidedawumana nakudatha khona bathi kuphenduka ngokuthi ngalesikhathi urealize ukuthi inkosi nonile. Usekhaya lakho urealize ukuthi yathi namhlanje angakhuluma kahle namkhulumisa abantu bani. Bese uyavuma inkosi ngonile, so uyamthinta uthi hey mfowethu hayi ngakhulumisa kahle nangithi, so uyavuma ukuthi yathi ngiyaqolisa. Uyavuma uNkulunkulu samkeli kahle, so uphendukile. So musa limita because ngalesi isikhathi sathane ngalesikhathi uthi wena yawufika nini isonto ngiyawuvuma nanto sathane uzama ukudla letinye into akubude konke lokho kwakwenda akubude konke kwehluleka kwakho kumhlambe nisaqhubeka liviki angitetele kuthi kuyafika lesonto ukhazi ngazo seyindondela seyinduduma negala lemele ukuthi wena uphenduke bathi phenduka right there. Immediately the Holy Spirit speaks to you. Athi awubendi kahle, awukhulumi kahle, awuhambi kahle, phenduka right there uthi Holy Spirit ngiyabonga ukuthi ungikhombise. Bese uyavuma ukuthi Jesu memukele. Ngonile ngisono. Indlela Nkosi ukuthi monqwele uhlala kithi. Asakhulumi ngamonqwele kazalwana lesibuka kashana. Sikhuluma ngamonqwele longaphakathi kwethu. And mesihamba namonqwele ukhuluma ngalesikhathi uyenda nje lento. Hallelujah. Ngalesikhathi nje uwena monqwele yakhuluma athi this is wrong. Futhi akhombe ngendlela ukuthi hamba uvule nakumnyango nanguya. Inzethelo yakho ilapho. Kukolera kwakho kulapho. Ubuyisane nenkosi yakho. Musavuma ngokuthi wena ngosathane immediately you commit something that is sinful. Sathane bese sokubeka lambu wakho athi wena phela. Nangalo yaphezulu ustruggle with alcohol. Wendeka wathimisela wathi yabona tshona ngibuthini sengiphendukile. Uyendeka mhlawumbe sokuthinzile. Sathane bese soyaphamisa ubeka phambi kwakho lenkonza. Lihlazi njalo kasaphamisa bethatha wena phela unathi. Kube wahamba bonke nasho uthi hayi vuma into yakho ngiyakunikeza imandla ukuthi uqhubeke uthi nawo khama engqondweni yakho uthi nawo uthi lo mqondo uthi phasi uvuye ukuthi yawe nathi. That is the work of the devil. Sebenza Sathane kwenda lokuthi ahlale njalo aqupha nje athi phela wena lo struggle ngabo yena uyapheka but makabona uNkulunkulu ukuthi akasibalele emaqala ethu. Umazivuma uye immediately nje namvuma kuye ukuthi ngoze bese langehlula akabakishi akastorishi ude the trash can ukuthi na tolo takhe ngifake lapha immediately nje uvuma sekude so. Hallelujah. Akubiti ube wathi ngale langa umfundisi wathi siyawumangala ngale langa ngalokuthi siba nema class ebandi nangabe nje umuntu usizaba sizaba not sizaba noma bese ngayo ngalenza lambe nje lo muntu lona is a prostitute ukuthi siyamanje kufile madodza lamanene siyamanje ukuthi nalishona wendaba siyawumangala ngale langa sesiyafike emaphakathini
mhlawumbe nigadze labo make nabo babe nabo sisi labahle labapolishekile labashefe kahle labalibheke kahle nigadze lona lowashona nithi prostitute because unetinceku takhe natibitele ukuthi elapha esibhedlela tishumayele aphethe umuntu alapha esibhedlela but nalana sine-record lekuthi loyo phela sidzakwa ngalilanga sifike nasemngcwabeni wakhe sithi siyahlabela simakhola akhambela bebanatha ngaye bathi lona wethulo kweshana zange senibone lo tifike titsaba tithi lona besinatha naye lona bese wethu lona tiphiyoze kanti lo muntu sosekhaya ezulwini phethukile ngani nangethi akavumi kube khona lokuma phambi kwakhe ngibona inkosi yakhe. So I'm trying to illustrate ukuthi i-repentance akusiyo into elikhulu. I-repentance akusiyo lento ukuthi sekushumayela abafundisi labakhulu but i-repentance lento lento ukuthi monwene sowukhulumile kuwe ukhona uhlethu usemsebentini uhlethu use-office lakho uhamba ngemoto la uhamba khona uhlethu usekhaya wakhuluma moya wengcwele wathi awukho kahle awukenti kahle wase uyaphenduka there sibikela phendvuka futhi siyaphendvuka bazalwane asithathi ukuthi ngenxa yokuthi sengaphendvuka sengikholwa mina mhlawumbe we repent every day because siyona we sin ngako Jesu uthini ngayena ukuthi asingatithathi ngazuthi thine seseleko okengalanga kumele ukuthi sivune okengalanga kumele ukuthi sihlole okengalanga kumele ukuthi sithandaze sicele Nkosi ukuthi Nkosi sithethelele. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So bazalwane usifiso sami ukuthi lo make lona sesifike emaphethelo lo make lona wayibona inkinga ladibana naye washo wathi ukhona lo akasikwa but wadi ukuthi there is hope if I stand before the king. Akazange alwa ngalobusuku mhlawumbe bangadina abashini bobabili labantwana ebekwathi bekiyakusiwa lomntwana lana alosana kwangobani lomunye vele yena bekalwela ukuthi akufanane sonke sibeke bantwana but lona wadi ukuthi I just need an opportunity before the king. Ngidzinga nje isikhathi sokuthi ime phambi kwenkosi yami ngiyazi inkosi yami ijasi ngiyazi inkosi yami ukuthi ingimehluleli lo mangalisako and itawuhlulela ngendlela lengiyo so ngalesinye isikhathi bazalwane kunedimo lemele ukuthi ungadilweli ngetikhwepha takho noma ngabe uyazi ukuthi iqiniso lithi noma ngabe uyazi ukuthi unaso lesikhwepha sekulwa but kuyafuna bese sokuthi I'm waiting for my king. Hallelujah. Kunetintfo la siphila khona nebantu lesiphila nawo uthole ukuthi sekunekhuluma noma sekune false accusation uma utawusuka uti defend they are more convinced ukuthi wena vele wendile. So kunetimo lefuna ukuthi ube nehlakanipho kamonqwe lokuthi lo I just have to wait for morning. When I wait for the morning my king uNkulunkulu utabethi uyakuveta ukuthi iqiniso lithini igama lenkosi mayibonga. So ekuseni bazalwane sathi ukuthi uNkulunkulu uma ifika etimeni tethu uletha kukhanya uma ifika etimeni tethu no matter ukuthi sibitwa ngabobani no matter ukuthi sesi-accuse etindzaweni ema-levels langakanani kuma-quarters kanjani but when we stand before the king ayibuki inkosi ukuthi wena wendani umhlaba uthini but inkosi vele ethi lo wami ngiyamandla sengibuyisana naye igama lenkosi mayibonga ngoba inkosi yethembekile and itakubuyisela lokulongweni kwakho. Hallelujah. Kunabantu mhlawumbe labalahlekelwe dintfo labatisebentele dintfo lebekilusipho empilweni yabo dintfo lebe batiphilisa ngabo abasathi bathi thina namhlanje kuyisa lithemba ngokuthi uNkulunkulu dinike ithuba naye and he will restore what is rightfully yours. Just give yourself time before him. Hallelujah. Dinike isikhathi ngokuthi ume phambi kwenkosi musabula ngalesikhathi sosemnyama ngalesikhathi simo sisenteka musabula ngetikhwepha takho linsalo makwe mfana ukuthi nongiyambona nomfana ukuthi akasiwami
futhi ngiyazi ukuthi zakwethu sesikuthanda kwakhe wambeka esifubeni sakhe azama ukuthi atothatha lo wami futhi bengibhekela ngambamba ngetikhwepha ngithatha umthwalo wami bathi ngifuna kumena ukuthi sefike kusa ngoba makufike kusa ukhanya kuyawuba yabasobala. But sometimes uwavuma isitha usathane wasathana isikhathi uyebese uvusa imfuku nanakuwe ukuthi angeke zambo angeke zangathi kahle lona ngitamkhombisa but it is not the backyard isiyo yakho ngalesikhathi kumnyama because sathane bazalwane ushayile sathane ufike ekhathi lakhona asenda sathi khanda sesifika timbidakhe singaboni sesifika timbidakhe sathane ngana ufike sathane ebandleni lakhe wasusa ithuli wathi kuwe khathi ebandleni lathi ibandla lisengabone ukuthi lilo nabani lasubelana ngedibhakela lashaya nabazalwane bafika lapho asengaboni ukukhanya kusengekho ayela ukuthi yebazalwane asesesimeni morning is coming and light is coming bafika khanya sathane sidavele sibone ukuthi this is the devil and we know how to fight him. Asifunze kulomaka asifunze lo makwemphana lokuthi kwafika lesimo lesi abekhona belanga wena nedi wakhona ukuthi kusebusuku nedi wakhona kulwa kahle ngoba sesebusuku but alifike ithuba lasekuphumela ngakhona alifike ithuba lasenekhanya khona imbi liqiniso ndaba sobala nathi namhlanje bazalwane ngokukhona kuba nalelihlakanipho kaMongcwele ukuthi ubone ukuthi lempilo akamele ngilwe nayo because kunetimbi lekufuna ukuthi nathi suka libunya ledulu ukhona ukuthi I know this is a battle ngiyazi ukuthi yimpilo futhi ngiyeva ukuthi iyashisa ngiyeva ukuthi ithamkhulume ngiyeva ukuthi amsume ngeke something but not now what man not now musa kusukela isengafa imthule ukuthi sebusuku asengabone ukuthi mbani lo wrong makufika kusa kuyawugaga nambani ukuthi who was wrong kuyawugaga ukuthi mbani umfana kaNkulunkulu kuyawugaga ukuthi iqiniso limephi but wayini impinasi sosikhathe kula ipi. Hallelujah. Wathi mongola masida bafowethu wathi masida ahlale ngakithi ngasonke isikhathi awusikhombisa ukuthi because lokunene bazalwane uthola ukuthi simabobo sinengoma wena ukuthi silwetimbi ngesikhathi esizonke zangalwi and what you must know ukuthi ngalesikhathi ulwa imbi at the wrong time uyaphesha Mongcwele akathi indati now that's okay because uyabonisha asho athi this is no time for this battle sikhatha yosiyeda ngoba letinyetimbi bazona athiwa ngetikhwepha yabona letinyetimbi ndawo kwesamanje kusa letinyetimbi kwenziwa ukuthi uhlale uthule ungareact ungaswaqi ungathuli but uhlale uthule bese uyambeka uNkulunkulu njenge mighty warrior lelwela abantu uhlale uthule mhlawumbe bangakupita ukuthi uligwala uyehluleka azilome asho athi yathi wena bengakusida mina ukusolva lenkinga le but wena because Mongcwele ubambile wathi thula phela nawe uhlaliseke unganyakadi kuze ukuthi atawukhona Mongcwele bese uyagwela ungamlekelele letitho ngoba kunqoba kwaNkulunkulu noma kwemphi yaNkulunkulu ngalesi sikhathi wena ungakhanza ulimele bathi ungayinqoba lo lenhlobo uyena kunqoba iyanqoba abantu abanene buka phela Samson yakhumbula Samson lithi Black Horse wafika la khona wajayiva asacela ukuthi ngisonzete mfana wami ngimele icela kwesika letsite ngaleso sikhathi because it was time for ukuthi uNkulunkulu salo anqoba lithi Black Horse nokunqoba kwakhe lanqoba ngalesikhathi awisale lalohola leya noma lensika leya lithi wanqoba noma wavala abaningi kakhulu kanti wababulala. So the right time for God to fight for you ngalesikhathi kungasathi ukuthi nyalo imphi na inqoba ihlobo yaba inkulu
bathi ngesikhathi sethulela ngesikhathi lesifuna kulwa ngaso thine nanesibona ngazo ukuthi isikhathi sethu lesi kuyavama ngokuthi isikhathi sinesiphumele ngosuku lemadima endigcineka kabonakala ukuthi kunqobe bani bathi bakhiye umakunqobeka uNkulunkulu akude lokudabo kude nalothandabuza zabo kude nalo hesitate ukuthi cha uNkulunkulu ke lo because uNkulunkulu akacommit nanoma ngibani ligama lenkosi manje so namhlanje bazalwane musa kuvumela simo musa kuvumela lo lebakubita ngabo musa kuvumela mhlawumbe nawe sokuthatha ukuthi uniko ukuvimbele ukuthi ubona nenkosi haleluya ngiyacela simile bazalwane sihlabelele umhlabelelo okudumisa ebuya magama asithandazele kama lekuthandaza in the name of Jesus bathi nje sathandaza angikwazi ukuthi ubhekelelana angikwazi ukuthi imaphi la ngicela endleleni yakho angikwazi ukuthi ekhaya kini sebakukhanza ubani angikwazi ukuthi la usebenza khona mhlambeni ukhona lokuke wakwenda endise wahlale kubekwa before ukuthi phela wena wendani bathi namhlanje ufuna ukuthi musa kuvumela lokho musa kuvumela lesimo leso ukuthi sikuvimbele ukuthi ugcine ubone nenkosi yakho ibabanisiwe Yesuri ibabanisiwe